Welcome back to the common expressions in daily Mongolian. Today we're going to be learning another 10 expressions that are used by Mongolians on a daily basis. So let's get started. The first one is Танилцахад таатай байна. Танилцахад таатай байна. Хоёр дахь нь beach bus. Beach bus. The other way of saying me too is beach гэсэн. Beach гэсэн. Гурав дахь нь Тийм. Тийм. Дөрөв дэх нь Мэдэхгүй. In spoken Mongolian, when we say it fast, it's pronounced as Мэдгүй. Мэдгүй. Тав дахь нь Магадгүй. Магадгүй. Зургаат дахь нь Тэгэх. Тэгэх is used when you are begging someone to do something for you. It's not formal, so we would only use it with friends and family members. And it's pronounced Тэгэх. Тэгэх. Долоо дахь нь Тэгэлгүй яахав. Тэгэлгүй яахав. Найм дахь нь Сайхан амарсан. Сайхан амарсан. Now, Mongolians don't usually use өглөөний мэнд as it is very formal. Instead, to greet someone in the morning, we say Сайхан амарсан. Сайхан амарсан. Есдүг нь Сайхан хооллоорой. Сайхан хооллоорой. Арав дахь нь Хурдан эдгээрэй. Хурдан эдгээрэй. That is it for today. Thank you so much for watching this short video. Try and use these expressions as often as you can. Дараагийн хичээл хүртэл баяр та.